بيا كمال كنور أونلاين تي في كجن قاسمة مي جرام جديد كجن شانالمه در قاو جن در شون كنور أونلاين كيل در سبسكرايب كي در جنوك كناسن كوكين الأربعة لجن قاسمة الأرمي جكون لينك تيانو شالادو باين 5 ريويك كسر السودان باجلاسلت شد كمية شانال لينك تيانو كناسن كونا بالاسلت كناسن كونا تكلوري biaja chu gorno biaya nyuakane de kokien ko jan lerban le jan guasame gorejin bijin nyuaka nasin kokien re wika sa Sudan chala do sha Unified Force chaje laslet shirka menen yen gamaka ture kanasin kon chala slet chika do be dane shalat kaje kwerendanen tidi ni dial pinde dentil la Unified Force shirka do be dane shalat kaje no ba ka laslet kaje chala do shin me shirka na mo chatwok Hey, wika sa Sudan me pen o ba Unified Force ba je laslet gwa se dan e shagu jo telemet ke tele kwakte de laslet ke je shit ke yo ke bet je dan de laslet ke je chala do no mo jen do be dan e pen Unified Force no de ko let ke je chala do sha Unified Force nyam ke den tin nyam tin cha gorno ba laslet cha kalun laden tama re wika sa Sudan ke den tin cha lon let ke jen gwa se me ke den tin content ke luri shala do kan de ni titi ti shala sleden wale shala do men bikana lat o kan bugi chon kel ka nasen kon tin los kere we ka so Sudan chit ka kwatin dit kan nasati kan nasen kon tin bi institution kon re we ka so Sudan chit ka dul gore kenyen kuma dialan kon tin cha de yarnas shala do kan buka gangone re we ka so Sudan ashika do bashalat ke jeno Unified Force with a let o batin diala konin nganga nare wika so Sudan baka jaga jago aken ko do be dan ki ko gwase chewe chala do de ka laslet atele ka mati tet ka dien chit kam nen yen mo gwase me tele mati cha ne kam ke na mo ngode kume bekari ala kamo chit ka do be dan shalat ka je chala do chilo dien chete salung ko ken chika janya long re ngisha ka ken cha ka ngech ke discipline ki ke shangoy ko de kan nas de kan gagangde chala do kan nasen content ba lazlet ke jen gwasme kan nasten bu kwar bu ka gang chet ka kwar kona ba kwany ka ron kin daraw wi de jandaro wi de wan ka pay waraw en beben chala do kan dial shaka ngeje gwa ki chaka nge ka duom de kan gang ne so Sudan ka rwade shikan bu chon ka dor ene dortel dor bu chon kel ka je dungno sherken dial beken ka lasko so Sudan kel bekendin kon nganga so Sudan ne ka gwase dane shi koro shi to ga je shumen gwazan tama beken karyalaka chala do ken beken dupte gotin konde so Sudan de ron yam kaka beken ka laslet beken nas dialan kontinyon ka so Sudan shet ka nasen konen titet ken ka mech shet ka civilian ke je wini tin na karodian loro bang chala do beken meken beken ka kap ka nasen let ke jen gwase me ke jen gwase to de me chala do ka nasten yam kana sati shi kana stin wana lunga nas kon las kalet ke jen gwasme chala do kana sati kana sen kon tin ba jaga jabu ko kwar bukan ka gang are wi ka so Sudan chala do ti ka duptu peno de Unified Force de ka laslet ke je se ka tel yone ke tel ngane tin kon de ka laslet ke je ke tel badjada re wi ka so Sudan ka jen gwasme cha goro ba ka laslet chit ka me cha laslet on tama shi ka lat kana to ka shanka walde ka pay welkel ron kina dara wude jandara wude diok re woj ka so Sudan chala do mete kamilari ke mete mbe ka ngong chala do be kuma so Sudan be nyogo nyurten ko do badana de ko won yam ka je jet ko andung me nyima dana de ka laslet ke je chala do ngoda ba kana ne wel kande diala ti tin bialing chala do kati chalim ne ko gwase dan ko chirol chigritin ne ko gwase chiwe te ka ngwan te kan laslet ka qui deployment ka ko ka ne tin kon la de ni Unified Force kana do badana de kwengwini de je laslet ke je koron kina daru wi jandar wi don wan chala do en lesden let kel katin konen gor ken go ba kum so Sudan ba ya jaga jawo ka do ben gwane jen ka je ron kina daru wi jandar wi don wan en be me jiram jidit ka jen gwasme gorejin bi nyane ko ken bi atakamal bye bye